Ka Meghalaya SSA School Association kala penlong ya ka general meeting minta kasni Hamadan student Shillong bandawa ban pinskem ya ka kam ka bakitre badru banthau ya ka an ya ka benta jongki hapo ka arkuway terik leber ajar arpunrio habakrench kilat pathai khubor nakaliang u presiden kaseng uba Aristotle C Rimbai uloong ba kin salet ban yakendu ya baro khat arangut ki menteri sarkar kinthop ya u menteri rangba ka jilla ban pha khubor halor kate kaman kaba kila shim ya karai na ka jinyalang ban pintikna ban pin urlong ya ka jingdawa jongki hagini ki binai ulo ongru balada ki jingdawa jongki kam urlong na kaliang ki nong hikai kila berngem ban pinlong ka jingya ki ka bating e Jerman bakane kala bani kasin ka bakhabdo kamagin kendo lang kumne parashwa bangit shim ya kani karai ngangai ban kermen mapida puson marway soto akum kani kapor kajabing pat kajingmut jipakhat kani kamensin kadon kata kajele ane wat la kadaro kumangawang mene por barang pensyai ka karai ka pabi menta kasni ngi nagaliang jong inoilam jong Meghalaya SSA School Association Central Body in pentelun ya kata barang kumba mene ngi pensyai haki arti kita kimat penokong kali enhancement bat ka baar kali ka merging lani shifting lani ka security of service hagri por ka bamenta nakawai ka sur ni kwa ban yosngeu na pi kinoi kai SSA hapo Meghalaya na kiniki ardli kimat jingdawa ki padak sa teng jongi kata ka enhancement but ka merging lani shifting lani security of service kabang yung court regularization yanong nginjit yak enhancement rakti kibajit yak enhancement sajisen nganong rakti yak kibajit yak enhancement rakti bat yak budget yak security of service sasisen nganong bayo iba kiway kishim yak nikaray yak security of service namabon sin hingi habang ilio kimabon kila shim yak takaray tol shoes yesno lang nile ngipikani kadai karay jungi marway karai ka ba mi nang ni kandai karai ka ba khaddo kamangi na kaliang jong Meghalaya SSA School Association ngin pendelun nang ni sakman sa sisen ngano baro kinoi kai SSA apo jela Meghalaya pi menjurnem bangin ai pressure ya ka sarkar ban scam ya ka service jongi ni ka merging ni shifting tetapi menjur pedidak dak barakti ya menjur sacisin kampat jampa kesur ya yang lang baro kijingnya ki kibangi syong indefinite sit-in demonstration kabaka sarkar na kisaw kali kimatin dawajongi kalala ban penurlong arli sa Seban ngidon kada kacingay ka ba scam balang ba jong kani ka madan yin sayo siya kiniki artli kimat kumong minne nilain na regularization but yak enhancement to kan sawan hinati sasisin chwa bagin benkut yak kani ka meeting agar pa ni paro bani yeng lang bani yeng lang ben sasisin jingi kendo lang jungi menta kasni dan ni ka general meeting ka ba ni na kaliang jongka Meghalaya SSA School Association ni lakot kalong hadin ba nakaliang jong
State Project Director. Besok por badai Director jongka School Education and Literacy Government of Meghalaya isar swab mil tembe hakas potrik jong 9 September arjara pusau. Batum ju hadin kajing kendo jongi ya Commissioner Secretary jongka Tinat Liputi Dr. Vijay Kumar Menteri hakas kendai tik jong 9 September arjara pusau. Kebana kaliang jongki kila pentip sengi. Kebana kaliang jongka sorkar na kini ki arti ki mat jing dawajini kata enhancement bat ka merging lani ka shifting lani ban absorb yang ni hapo education department kila pentip sengi ba kumba kalong menta na kaliang jong ka state government lani ka education department kala shim ya ka sinjam ban penkre syait ya ka cabinet memorandum hakabay day bat kumno ban wanra ya ka policy ban absorb yang ni kino hikai SSA na po society sa po education department hakabay day bat ba ka enhancement kila de franchise hangi hak tu kijingi kedu jongi bayam mentahi ke sorkar ka ichwa ya ka enhancement bat kan ya chakmat ban penkre ya kani ka cabinet memorandum na ka benta ban absorb yang ni hapo education department but Sisyo kini itu hangi bahkan ni kabenta kalau menta ada final stage. Di halor kani hadin mangili kendo iki ngila kod ya ka GEC ha ka poetrik jong 9 September jong mentau senen bat ngili yakut ha ka GEC bangin kod ya kani ka jinglang ba jong baro kino hikai SSA nang bangin perseo haki ya kani ka jing perseo jong ka government bat ngim yo ban shim ya karai ka khado bat kumba pilio ihi kumba kalong menta kasni da ka wei ka sor hadin mangila de penshai na dong sedong ka jing ya lenti jongi bat ka government nado usnem arjar kat kendai terter bar hadin katu kajing yaki jung usnem arjar ko ar terter ni kendo bar ka gomen bagalo ka kajing kendo jung ka ni bar ka gomen kala ade kumba hak arpo kila ade kumba arpo art ligi meetings kila ade kendo bar ka gomen te hadin kani kajing pensha jungi baro ko kini kajing la jai den jungi da ka wei ka sor unanimously ngila ashim ya karai ba nginjit ya kan ni ka merging lani shifting lani ban absorb ya ka service jongi hapo education department lani in short ngila banong ka regularization lani ka security of service nakini ki artli ngamudong ngila ajid ya ganeka security of service lani ka regularization kaba arpat ka rai ka bangila shimba da ka ka sur ngila shim ya ka rai ba ngin ipor ya ka sorkar arnai kaba andong effective na do kasni bakin legbo ya ka jutho bahkan pendep yakini ki jimpen kre ya kani ka cabinet memorandum na po education department bat bahkan pha syaka government na banta banyo ya ka jimenjur kabalai bat bangila shim ya ka rai ba hapdeng hapo jong ini arnai ni na kaliang jong ka association na kaliang jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body ngin salai kendo ya baro ka arngut kini ki cabinet minister including honorable chief minister Isar Konrad K Sangma ha bangin pensngeu ya kani ka rai ka bangila ashim menta kasni bat makin terpad ya ki makin wanra ya kani ka policy ban penskem ya ka service jongi hashwa jong ka 31st March 2026 kumba ka government of India kala ay ka chiti baro ki state ba kan ay ka financial support tat hadu ka 31st March 2026 ka por ka ba nai por ya ka sarkar ka long harbanai ka bandong effective na do ka sni ka bangiligbo ya kani ka chingcho tiban lada ka sarkar kamla ban perlong hapo ini ipor nakaliang jongi ngin penbana ya ka jingeki kaba nakaliang jong kinong sinong hi jong kari India kimpadio i ya ka jingeki kaba ka nakaliang jongi kaba nila penkre menta hakabai dei bat kani kamat ban penskem dan ni menta ka security of service jongi nomor balai bang ishim ya kani karai nomor la abiang kat kitu jingeki ki bangi le ki menchwa ki indefinite city demonstration ki rally lani kunta teter ting ong ba gila shim ya karai meni bangin empat penbena ya kani ka sinjam ngin sa lepat adin jok kani ka